Lep dober večer vsem skupaj in dobrodošli na tiskovni konferenci na stadionu z Dežele po koncu srečanja drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Videli smo zanimiv obračun slovenskega in norveškega državnega prvaka. Vsakemu po polčas v prvem delu igre gol Mitje Lotriča v 38 minuti za vodstvo Celjanov z 1-0, potem pa v drugem delu igre dva zadetka gostov, Ecasa Husaina v 58 minuti in pa Leke Jamesa v 74 za končni rezultat Celje Molde 1-2. V naši družbi toplo pozdravljam oba stratega, na desni strani ob meni trener Celja gospod Dušan Kosič, na levi ob meni strateg Moldeja gospod Erling Mo. Ladies and gentlemen, welcome on press conference on Stadium z Dežele after the match, second qualifying round of UEFA Champions League, match between Slovenian and Norwegian champion. Goal in first half for Celje, Mitja Lotrič, 38 minutes for 1-0. In second half, 2 goals for Molde. It's Husain, 58 minutes, and Leke James, 74th minute for a final result. Celje Molde 1-2. Warm welcome in my company to both coaches, home Mr. Dušan Kosič and away Mr. Erling Mo. Beseda najprej gostom, seveda iskrene čestitke za zmago in napredovanje v naslednji krog tekmovanja, srečno pot nazaj domov in pa vse dobro v nadaljevanju tekmovalne sezone. Mr. Erling Mo, congratulations for this win. How did you see these 90 minutes? A tough game, especially the first half. I think we struggled. Then Celje was better than us, so not happy with the first half. I think second half we looked a lot more like ourselves, and we managed to turn it around and win it. So a tough away game, as they always are in Europe. So we are really pleased that we can go home and go on in the Champions League tournament. Thank you very much. Congratulations again for your win today. Good luck back way home and good luck in the rest of the European season and season in Norwegian Championship. Thank you. Takole, gostujoči strateg, če ga povzamem, je dejal, da je za njimi, za njegovimi varovanci težak obračun, slabši prvi polčas, katerim gospod Erling Mo ni bil zadovoljen. V drugem delu pravi, da so bili bolj podobni sami sebi, da je zadovoljen s prikazanim in da je seveda vesel, da se skupaj s fanti domov vrača zmago in pa z napredovanjem v naslednji krog tekmovanja. Dušan Kosič, poraz z 1-2, kako ga je videl naš trener? Ja, mi smo bili bolj zadovoljni s prvim polčasom, kjer smo tudi vodili. Pričakovali smo tako tekmo, kar nekaj priložnosti smo si ustvarili v prvem polčasu s prehodi, tako da probleme smo imeli v drugem polčasu že na samem začetku, ko smo bili premalo agresivni, premalo blizu igralcem in tudi nismo uspeli nekih prehodov narediti, tako da z te strani obstaja obžalovanje. Kljub vsemu smo imeli nek občutek, da bi lahko več iztržili iz te tekme, ampak glede na to, da fantom karkoli očitati ne, na evropskem nivoju, je to vsaka najmanjša spodrsljaje kaznovan in mi si jih nismo pravzaprav veliko privoščili, ampak tiste, ki smo, je ekipa Moldeja znala izkoristiti in se uvrstiti naprej. Mi pa seveda ponosen sem na fante, da so pokazali tak obraz, to so za nas nove izkušnje, to je kljub samo evropski nivo in dobra izkušnja za naprej. Najlepša hvala, gospod Dušan Kosič. I ask our coach, how did he see these 90 minutes on Stadium Dežele? He said he was satisfied. It was better in first half. We expect a tough match like this. We managed some chances, but didn't score a goal. We were less aggressive. We have these chances and we can do
do better, more from this match. That he is proud on his guys in this match to show this face and its experience for the future. Gospod Dušan Kosič, tole je bilo z moje strani, imam še vprašanja novinarskih kolegov, točneje samo enega, Matej Podgoršek iz Planet TV-ja sprašuje, po polčasu je kazalo odlično, je zato nekaj grenkega priokusa? Ja, pravzaprav je, fantje so tudi poklapani, imel sem občutek, da če bi uspeli še enkrat, dvakrat dober prehod narediti, da bi lahko tudi več iztržili, ampak kot sem dejal, to je zahtevno tekmovanje, vedeli smo pred tekmo, da moramo biti res perfektni, blizu nasprotnika in dokler smo to uspeli delati, je bilo tudi naša podoba dobra. Kasneje, ko smo začeli zamujati v 2-3 situacijah, seveda nasprotnik je osvežil svoj napad, imeli smo kar nekaj težav po bokih, tako da obstaja nek obžalovanje, da bi lahko mogoče več, ampak to je vse šola in nažalost je bilo danes premalo in čestitke nasprotniku za uvrstitev naprej. I have questions from a journalist from Slovenia, from one, Matej Podgoršek, Planet TV, asking, after the first half, it was great, it was perfect. Is there some room for chances that we have for next round? Our coach said, yes, guys are not good in this moment. They have a chance, but we know after this, before this game, that it is a tough competition, tough opponent, and until we were perfect, it was good. Then we have some troubles under the wingers, under the right and left backs, but it's a good school for the future, and he congratulates to Mr. Erling Moe, to Molde for win and for the next round. Dušan, še vedno, torej Matej Podgoršek, kaj je odločilo, res močnejši nasprotnik ali so nekateri malo pregoreli v želji, je bilo prisotne kaj nervoze? Ja, ko zgubiš je vedno, se poraja dvom, kaj je pravzaprav, nivo tekme je enostavno zahteven in moraš biti skozi nekako pozoren in ne vem, v 2-3 situacijah smo šli v duel, šli dobro pravzaprav, ampak to na mednarodnem nivoju je včasih lahko tudi premalo in malo obžalujem to, da smo mogoče lahko v teh situacijah prišli ven kot zmagovalci, bili bliže igralcem in nekaj časa smo to dobro delali, ampak vsakič, ko zamudiš, si tudi kaznovan in kasneje se je potem tudi težje vrniti v igro. Matej Podgoršek asking what decided this match. It was the tougher, better opponent, or some guys was a little bit nervous, want too much from this match. Our coach said, again, it's tough opponent, it's tough competition. We have some chances to go up to score a goal. It was okay, but it is it's less you need in this competition, in these matches. And this is the reason why our opponent win this match. Je fante presekal nesrečni gol za 1-1? Ja, seveda, je to sestavni del nogometa, tako da nisem, se tudi pri 1-1 smo imeli mi še neke situacije, nismo bili v nekem obdobju v podrejenem položaju, pripravili smo si neke pol situacije, ampak zmanjkala je tista kvalitetna rešitev v zadnjem momentu. Matej Podgoršek asking if it was a goal for 1-1 who decided this match. Our coach said these stuffs are part of the football. We have some chances again to score a goal and we didn't make them. Vseeno, ponosni na fante, Dušan? Ja, to moram poudariti, fantje so dali, kar v tem momentu lahko. Svečilnica je kljub temu, da ni lahko obdobje pri nas trenutno, tako da so dali tisto, kar v tem momentu lahko in sem ponosen na nje seveda. Is our coach proud on our guys? Our coach said yes, they give everything on the pitch.
unfortunately it wasn't enough in this moment. Dramatična tekma, kako ste jo doživljali ob robu igrišča, je bilo stresno? Ja, seveda. Emocije je veliko ob takih srečanjih, vložek je bil velik, igrali smo za Celje, za našo prihodnost, tudi nagrada je bila lepa za cel klub, zato smo se vedli odgovorno. Seveda smo želeli razveseliti in Slovenijo in Celje, ampak kaj reči, priložnost je zamujena in bo treba novo počakati. Dramatic game. How did our coach see this game? If it was stressful, coach said, yes, it was full of emotions. It was big things here in this match. We played for Celje, we played for Slovenia, and we want to make them happy. Unfortunately, again, we didn't make it. Se bojite, da bo imel poraz psihološki vpliv na fante na naslednjih tekmah? Že v soboto namreč sledi Aluminij. Ja, ekipa nima izkušenj s tem preklapljanjem. Že v tekmi proti Muri smo nekako se srečali s tem problemom in na nas je, da se probamo čim prej resetirati in se obrniti na slovensko prvenstvo. Last question from Matej Podgoršek, Planet TV. If our coach feels that it can be mentally effect on our team, on our guys. We have a new match on Saturday. Our coach said today is over, tomorrow is new day and new chances. Takole, to so bila vprašanja strani novinarskih kolegov Mateja Podgorška s Planet TV-a. Dušan, tudi vam najlepša hvala za vaš čas, čestitke za predstavo, seveda vse dobro v nadaljevanju sezone, tudi evropske v kvalifikacijah za Ligo Evropa. Hvala. Takole, spoštovane dame, dragi gospodje, najlepša hvala za vašo pozornost. Lep preostanek večer vam želim in lahko noč. Ladies and gentlemen, thank you for your attention here. Have a nice evening and good night.